Best collection Mizo channel clear tu te chỉ bảy vek ule nam natlangi kawang ule asam chet lakdan hansoi kwal vak masak zong hun le muna he a hetia silain min hankap masa a nunna an hlote social media a tran lakwal le a kan thiam na zong zonga kan hantal vel le social media lama po kan pathian wangin beimi kan ni lo an hriat nuwa Government of India lama an police ho tu tele an CID lam ho tu te liam thla a kan MP za om takin abial chung thil thleng ami puite thlawang ho na thinlung na puak ke atong kam la koya conspiracy in phum anga thu chu an han chui vel tele chung conspiracy om telaka hriat nei te tan cheng nuai nga lo man pek an han tiam te hi fin kherek na zung zam zau tir tumna alani cheu nge yang Mizoram le Assam buena kara in phiaruk na tongkam thumal mang masaber te hian he thumal kan ril ru ala om hau lo hi man na chang an hriat na chan chu an ma ni hian conspiracy plan nei masa an ni wanga ale linga vutui thorbel ti ang chau hi thil om dana ni nge yang Assam CM Khan enge asoi kha Guwahati Home Minister nen anin mu khan Mizoram Board dara police da tura Home Minister Amit Sain a hril thu te asoi kha kha bo zuin ke ape na ni lom ni engchen nge plan an nei kan hrelo zo ka ni tuna hian a him chin atangin kan shok hrui zai cha tumin rel kong an ti chia a economic blockage min han siam nana khovel ram le ram in mel ma te in soi sakna chikhat economic sanction anti te chu kan hria chu tiang en ton ni om taka hre tak chunga kan Indian ni pui ve te chuan an ngau nu hnung min han phaulan khuma min hrek dang char an han tum le ta ani an tum jing ta hle mai chu ti lai chuan mi hring din mun dik na chan vo lam aya political game min khel nana min ui pui tui lian thlir tu central sarkar malak dan po hi a theu neu ri hle sang ni som paruk kuma kan zirlai hruai tu ten Assam silai mu tuara ral thuam nei lo civil lung oilo na lan tir min ka te khan khonge India ram media te an om tuna lem pathian khongai na in kan han che ve a media te chuan avung thei ang berin an han lakwal le si chu wangin India le Assam ram te hian an du to ka min hlam chia ani po in pathian kan na yelom kan pathian ma chuanin apoi soi hlau takin ke pe nila kan dika kan teima ka ama zai kan ngai tlat bok chuan kan dam kho chuakang chuti huna chuan Assam le an sangoi zon pui te ngei chuan e heu kan rin ang an ni hau lo mai heti chuan kan he hau don lo an ti ngei na turin ke pe nila an be sei ang mulo turin I han hoi kok wa tir to te ang u nam natlang pui I han ko te ang u kan central YML zoram ko hran hruai tu committee te hian khongai takin beng lo chi in thinlung lo hong ram sela kan sarkar ho tu te hna thibe thu chu alut tura nga in hun harsa kan namina to la ya ruwa man na nei thiamani thainan ma in lak nge kan ngen chewani e Assam CM malak na hi kan nam vitamin a chanti rila kan in pum khat na hrui min sui sak tu ani le zual chuan awa hlok thlak don em kan thalai le mithiam te oka Instagram le Twitter YouTube thlenga kan hmu'a namdang thu post an comment dan han chiar te hian an din huna tang thawin an tlan chelova kan din huna tanga tal chuak tur hian an beya an sual chuak ani avaro pui em heng hi I hmu mai hau lawang u o kan nam natlang puya chuan engtin nge kan natla nang silai le indona ral thuam lam kong chu atituran oma da ila mi puite chuan na sa takin ma kan la theye hundu reizong long term plan ruwa man na le tuna malak ngal intermediate plan thei tun nge ya malak ngal thei te kan rel fel ve le abun ngal chat thei na tur te hi han soi masa ila pakhat na kong pui siam natlang hi thuang thumin kal thei se
Manipur le Tripura lam le Bangladesh border te hi kan ma thayangem atam lu deuh kan ti ani chuan thuang ni po a tha thawange Bangladesh border dungzuin kongpui han omzui se kan nei le an nei in thleng ton tur hian ramri lama an ron se mur na sa don ti alang rengani BSF le Assam Rifle Point an mit an lo le na an lo arpui mit mendu lawani chuan kong dang ngai tua ve kan ba ang chuta Mizoram Art Mover Association in ma an hruayanga kong du tha la zawin an norang chuti lai chuan Mizoram Truck Owner Association lamin boldar lung full lot thlapin an zuyanga bitumen kan nei lo po in road roller rualin an ron chil mam duak zelang chuti lai in dik tak le daizai taka man turin achunga man ruwa nei ve lo ten kan sum le pai kan lo chung khom ve ang chutin tha le tui kan lo seng bokanga kan nulat langwal ten ei in an lo siam suau so don ani pahnin ha chuan Special Assembly kau thu ram le nam ma mo masak dan thira da pui mo masak ngai dang kan nei ta ka wangin mason na thil dang chu kan da thari ang kan dam kho chua ka nga kan la thok zelang tuna chuan COVID-19 le nam natlang puyatan budget reappropriation session nein kan state sum plan le non plan chun finani narem changa la in kan nei chun sum pai te chu dam kho chuana plana da in han the chuak te se pathumna mi puilam budget sarkar sumte association thale tui nei thinglung khonga an chet na te daulet ve turin nam dam kho chuana sum boma sum kan chunglu tanga hlem hlet ei ruk tel lo pathian mal som saklakin kan en kolanga tuma chuan cham le re thei bik om lo thei ang ber turin kau randing tir te din mun phalo maila anania le safari te style thauthla in adang zong entonin kan siam thayani Palina State Volunteer Police Reserve Unit SVPRU State Volunteer Police Reserve Unit nei turin khotina tangin mi somni tal basic training pek ni sela tuna hlole sen saungen diman ngal lo tur mi in pe thlan chua chuan khozariat somnga atang chuan SVPRF singkhat sang sari kan layanga ral thuam chu kan leibel mayang cabinet ngein legalize ani thainan an pass tha ang long term plan lam chip chiar lu chil chuan a seilu tuk done hun danga la plan le ang Assam CM Himanta Biswa Sarma laka mizo film khurnan he thu hi ka hlane bi chianna Dr. Himanta Biswa Sarma Vanal Humakol ni Sailulak tunge Himanta Assam Chief Minister ni mek Himanta Biswa Sarma hi January ni khatsang khazakwa somruk pakwa a zorhata piangin Bengali namni in enghun lai le khoi muna tanga Assam hi ron lut runge ani riat mai thei ani tolowani mi veng vapa ngai takni in le kha po athiam thokhat le a Guwahati University hnuaia tanga MA Political Science PhD le LLB ani kum sang khazakwa somkwa paruk sang ni le sompanga inkar chung Indian National Congress a omin kumsang ni pakhata Zaluk Bari atangin MLA atlinga tuntram thleng hian voinga abial nga ya thlantlin ani to ani Assam Congress wanglai nang chawin Cabinet Minister Health Finance PWD te achang to ani kungchiat nana satak na in hum himnan BJP azoma Cabinet Minister ni chunjamin Neda Chairman a da ani bok nikum in thlan khan tling le in sonowala lu alanin CM anita ani kumsang khat zakwa somriat panga chawa AASU movement lai khan Himanta hi higher secondary jerlai chawalani tuna AGP hruai tu Prafula Kumar Mahanta le Atul Bora te kai hruai AASU 10 Assam State atanga Bengali le Bangladeshi Hindu Muslim te no chhuale thomno an tuamnak Central Congress Sarkar Khan ti puitlin sakseng chuan voin hian CM atan namdang mulek CM an nei lovanga Mizoram chunga Assam in lulin na po hi athleng kherin rin omlo Himanta politics Himanta chungchang hi soitur tamtak omma se
tun ngai thil chau soi tum ta ila kumsang ni som pariat Mizoram in thlan pui vil tur khan Central BJP khan Mizoram election in charge satana ruata Mizoram BJP candidate ho nena chuan hetiang hian a soya India rama INC in kumsom ruk chung rawa rel chung hian retheina le corruption an hluar ma India chu khovel ramdang te nui zat burani BJP a sarkar nu hian India chu khovel ramdang te za le ngai ven ni in nuclear power nei ram ani tabok India economy chu mu thaya thangin khovel ram thang chak ber zinga mi ani ta hei hi India mi pui hian hrachiangin BJP hi sarkar tir zelan dua alo bera kumsom thum kumsom li hi chu a sarkar nge donani Mizoram po na sa takin tun naya mason na mu tura oma tun in thana hian amala sarkar siam tu kan ni lo po in BJP kai hruai sarkar chu ading don hrimhrima MLA kan na yani phot chuan sarkara kan tel don chiangani kan tel lavin tu man sarkar an siam don lo ti in khi thu khi oi tur khian mual pui muna state level BJP worker meet kawani ta a ardeng thoma hol chungle nuai khat vek le ko tual zong zong khatin mi puyan pung khoma Union Home Minister le BJP President Pu Amit Shah chuan ro pui ti ve deuh nge kumsang ni som pariat Christmas chu Mizoram in BJP sarkar noya mangdon ti apuangin Mizoram BJP President Dr. JV Hluna chu MLA Bial zong zonga candidate da turin a hril zui ta ani kha mi phakar himanta Mizoram BJP chuan Bial zong zonga candidate tur chuan ro manna an siam ta ma se hun atep ter to awangin Aizawl South Bial pakhat chu an candidate in hnu do awangin an hno khat zo talawa Bial somthum pakwa candidate an siam ta ani BJP candidate somthum pakwa te hnena chuan himanta chuan theitop chua pui an ngaina pianga pui an ni tur thu te lingai tura tang tura fuin campaign fan po lungai tur omlo winning chance an na yani ngat chuan tunai covid do na sum ang deuh hian limita omlawang ti asuin kutan beng dar ni ome in thlan campaign akal chawa candidate ten party puina ring lavin an mani in theito pan chua phot turani an mason dan milzelin party in fana pe ang a hanti le taria khati lai BJP khan Mizoram chimbial le khotlang lam chu engemaza tan lamman om mangati ani man nge ti khan campaign fan chu remchang takin first le second installment te in candidate te account na dalu bekani ta a chuti mek lai chuan nam thatlang chuan CABE suwa BJP chu atin zonin mipuin an ko ron chhota lau maya BJP candidate ho in an sum mang zo to si party fan la abai tham si an boi tak zet hlom himanta chuan thil omzia aman thuaya BJP thupui chu India ramatanga Congress umbo ani zulzuin kauthla ka tumta Mizoram Congress pai thathai ber chu MNF ani ti chu hril no nangai lo chiang hle ti chuan party phatsanin aming that jok na tur NDA partner MNF lam chu vai khor lo takin a hoisan ta ani ti chuan BJP candidate ho final installment tur sum thanem tak chu Central BJP minin MNF party te apeta a BJP an roma MNF an zuang thung hemi chungchang hi tu dang hrel ve phak ani lo wangin himanta hian sumtam tham fe chu asum ngei rinani hetiang ani awang hian BJP candidate zinga atam jok chu election zo rualin leibarul ngain an ompha ta ani misual himanta pakhatna hetiang ani awang hian BJP Mizoram Pradesh President thar Puvanal Mokanen po party khatni chungin anin millo pha hle himanta hian Mizoram state election a khan Mizoram BJP chu ama tang ma wangin Mizoram BJP chu ama tang ma wangin alo phatchan to a Mizoram po alo kalnon to lawa khamitum khan Mizoram BJP hi phatchan lo seng chuan MNF hi a sarkar phalo deuh mai thai BJP po hian MLA pathum vel anain tun ai hian adin mun po that jok fe arin om panina
himanta hi Bengali namti taka thil ngai tua thiam takani INC MLA ani kumin Assamese nula chuan om tak Miss Riniki Buyan Sharma chu nupuya na yin Assamese zinga atlang tla chho hle a anupui hi le ka thiam le hoi har takalo ni boka wangin Notice Live TV channel te dinin tuna chuan Assam mi chal lang chung ko an lo ni ta pathumna kumin Assam General Election khan BJP chuan Hindu chung ko in mun nei lo tan in mun nuai khat pe ka tiama Assam hi ramzau tak angin lang ma se mi hring nuai za somli vel chen na ani awangin mi hring chen na tur mun him atam viau to lova mun le ram nei lo zinga Assamese a in Bangladesh atanga Hindu lo lut te CAA chor thei tur an tam u chuak hle heng ho hian Mizoram nei kachar Hailakandi le Karimganj district an bo bera hei wang hian tun hnaya ramri border conflict between Mizoram and Assam buena po hi lo ir chuak ani Assam CM hian Mizoram chung anga kan ngai thin Assam forest ho enkol chunga hian heng a hnampui ho te hi mun pe ka tum ti hi rin hel ruala ni lo Assam CM hian an election manifesto chu inzia that siak ngot lovin ti hlot le tum hle a heng thuwa hi chuan en ton tlak takani heti hian soiteang himanta CM atanga reilo te hnuwa Mizoram in buena kan to zoza hi atam ta hle mai Assam feeling chok thawa ron be thayani na hi mi fingani zialan tir tu ani bok he thil a chian na chu ai tlang chu vele buar chep lama kan hmu to a Julani somni Paruk Khan vai reng te lama kan hmu le bok vai sipai doi tak tak le civil mi te khan mizo huat na tharau an chang cha hle ti an che da na tang khana hriata heng thil zong zong hi himanta thlok atanga chuak vek an ni bok he thila hian ahmalak na hlo cham don po a an pui alternative road solution muzat zat thei ani thina wangin himanta hi ngai thata ka en liam mai chi ani lo ti achiang Mizoram election ngai tu le tila atum ti hlotlin nan ti hre renga nei lo ti kan hriat a poimo hle palina himanta in Julai ni somni pasaria plan kha asiam fulle ti alang sipai jani chuang kha pathian ramrot na wanga kir thei kan ni chau kha ria ila a plan hlo cham chan chu musit na ril ru chapo pui chunga an huai sen na in atlin lo kha ani plan ang khan hlotling ta se sipai jani rual khan kem siamin vai reng te dai kho thut chil ta se chu an har sa to hle ang mundanga ti zelin kan tol zelani phei chuan du tokin in mun chu asem to mai don ani Mizoram min be na chan kha forest reserve enrochment omwang le Assam constitution boundary hum himti lam ama the hlau ani kha Mizoten kan hria thiam thin lo lam India Constitution le Forest Conservation Act 1922 lam aron ma the kha silai manga chin felani ta hlau kha kan wa nei ri chawani himanta thu soi kha in lo chin che em Nagaland le Arunachal ramre chu kot lam thu ani a Meghalaya nen chuan reilo te a chin felania beisaya hun ala du rerin thu asoyani kha hun ala du deu tura asoina chan hi enge ni ta angle ramri chin felati hi Assamin ILRF Assam Enkol apum bil hun tur soina ani mela Mizoram hian kan do dal ve hlek tura ngain hun tlem amo tura angaya ni arin om komando sang thum deploy tum thu le Supreme Court lamakala tum thu te ala soi zela state dangin Mizoram min dem theinan LMG mang Assam police te ka phumbik angten min pu a Assam police ka phlum tu hril thei hne na cheng noi nga pek tele Mizoram MP man tura police CID Delhi lamatiran ni thu te soin tuna ILRF a hian Mizoram in Myanmar al tlan da tum etc ti zong ten thu awei verna sa hle ti kan hria heng thil zong zong hi himanta game vek ni in Assam mi dik takani lo wanga politics lama adin mun so nge nan Assam mangai tu party manifesto ti hlotling tu anga ming that khum tum na vekani aril ru hi ama anui thei phot chuan midang chu engtiang point omse poiti na nei lo mi ani pangana
ti chuan Assam chuan an CM rilru ang zelin kan ei barlak lu na kot chua an ni hria in rel kong te ti chia in National Highway zathum paruk te an dang pingta a heti lai hian Mizoram Supply Minister chuan Mizoram thlan hi ei bu fai kan nei mek thu so in mi pui te lungai lo turin min hnema iring to kang u tuna chuan sarkar kan du khop lo dewani po in su mila sarkarin ramria sipai tam tak atir liama wangin tual chunga lo in control ila buaina dang in siam bel lawang u ran rol hunani Assam hian min rep charin engma la lut thailo ma ila tuma ril tramin kan thilawang state danga tangin kan nun na khop chu kan mu em ang tin National Highway le rail kong te hi central sarkar en kol ani awangin rei tak block thayani lo kan din mun hi wan pui tham ni lo ma se mang ang chiam lawang u central sarkar hian thlakhat nu po a kong pui ati tlang theilawani chuan ngai tuana thar kan la siam hlom don nia Shripui lengkara thei to pin nun fim khurila sarkar ti buai bel cha lo thei ang ber turin Sri Kaidar lo te po tun tlang chungin kan nun phung ti jang khaila tul to pa chaulir thei te po mangin oil thlengin ran chemang u hun khir kan ton fauna chanero rechiang chungin ril rufim mangila hun khir kan ton fauna chanero rechiang chungin ril rufim mangila hetiang ram tha nei chunga kan in to del theilo te po hi poiti na chang hria in har chuak te ang umyang inti changkan na hi warchin tok naila Trisel na le in potlan na hi ngai poimo a nain mizo nun jang khai le nuam tak vong nunga pathian tri chungin helei hring nun hi mizo takin din thar le hlau te ang u Mizoram dam reng ro se